Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? At na kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman nante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamot bagi may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Mele Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana tagapo data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Mele. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dayjay samat nga Mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita aknoan niya dagiti awan ija balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan Laglagi pa Manang Mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan da ita sali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan akat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles dinabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na, nanang. Unay mutan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adan tay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang timabati dito Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umado nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo?
Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran dayjay. Ne, may muta na kami sa matan. Ay naman ang mele, nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kung ti makaamo iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day chay? Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dalang arudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat itinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Uray anya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanailakon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rod aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito oy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isong aglablabos damutan. Andiyak kayat ngagnanayo na kastatararamidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Gantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy. Ibatim dagita lalabaan ita. Naantem ti makamo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita,
kas talatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. San aya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yun no isumot timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag ko maano jak amor ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kamanmat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak tiyar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan matantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatang da. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anyaman ita. Ay, awan ng tibibiyang ta ita. No anyaman ta ramidan da, tabagi damat tanti ginatang da. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kan tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan manang Melay. Kasta mo tanti lang am. Ay, pasensya ka na anong simure kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mo. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka.
Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yu kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo laeng. Adda pa nang isakit yu kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ko. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam, sa aking mapsot. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipaw-itak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ko. Kat, kas ano ngay? Amo niliya nga da kay to ospital. Imposible matano, han nga agipaw-it dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tan Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin salay. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakabsat mo. Dahil tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Mele. Katsi ka nga rin mangirwar kanya na pare Nestor. Ora asawa kayo no agimbag. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat dahil akabsat maun Manang Mele. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ay no kabsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga apag isula ang bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tiniti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan ada ipampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan nanti pagyanan na. Papanawan maid to'y balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sana balay, anda na iti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan ni Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudin ni auntie ngay nanang. Adda ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Adda relasyon dagi dya nga duwa. Ha? Nga ka nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Adda limad nga relasyon dagi dyan. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ay, ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taidya iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Nay, adda mo't gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaru ba tayo? Apay nga data dito yarak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya,
Ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Una nang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat isuting gatang na. Kat, anya pa ngay. Una nang. Simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo to, nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Ang mga nukagura da tayo. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay atibiyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Si Mang Patkamat Gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Adapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta, ti pa nagsasaom di ta ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yaw, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa bali nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalaang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Nagsagana ka, Miriam. Tay pasyar kay di balay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pay. Saan nga street na? Saan? Nung natulnog ka kang kuanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Napay ni nanang ko pakyasawaam kay siya mahit. Agpada tamo ngawan na ilipas niya. Ay, sabagay matkit di Sige nga raw, kaano ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubiyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano ak nana. Si kagayam ti bagbagat ti anak ko anubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wambay, napintas. Awan serbiti kinapintas. No nalas mo't ugali na.
Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Wine! May pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni Tita Raon, nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin to'y nobya maon. Wine nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day taw, dadyak kabala na bagkatay. Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni Nato Anubyo. Taamin apang ibaunan ni Nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga mindak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makitkitak itakin ni Nato. Natulnog kin ni Nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga pakiasawa. Tanasingpet lakit din ni Nato. Anyat plano mitangay tadan nobyam nataw. Anya kumangay, Nanang! Na, apa ayawan plano mamangi kasariti nobyam. Kwang! Ikasar mo natan eh. Kanayon matanti pa nagkuyog yaw. Pasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikaog. Ay, kida kayo man! Wan, ikasar maun basta ayatem laki diya. Ay, wine! Ni Miriam ti first kan last love ko, Nanang! Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka nang kuna ni Nanang kaw. Kuna ni Nanang kunam? Ay kwa! Ay, kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni Nanang, ti maipapaniti day ta. Kaya ng mga kasartan. Ha? Anya ngay, may kang kasartan. Sige Nato. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ni Nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakan nanto iti pamilya na kawang may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang jasawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia, ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan la ni nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawampay mo trabaho ti anak ko. Kan, awampay mo't anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa yamasikaw. Wen Nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga minailupas ti kurso na ide. Sayang. Ala, nataw. Ingkadalusan ng tagbalin na silid yung ni Miriam di ti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, Tapno komportable kayo. Una lang! Ay, nagapuak ni Jay Ilay. Ngamawan na aplayak at trabaho nato. Kasta ya? Anya trabaho ti inaplaya, maya? Sales lady ko ngamawan mo't nakitak abakante. Ay, sayang nga ron, Anya nga ta, no agnegosyo talaangan. Agtarakan tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, iti aramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayan at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni Nanang. Kat, adan samot kada tatay parwad na idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni Nanang. Anya? Kaya no iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati may papaniti pa nagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni Nanang. Wan, talaga akastamat lang ti plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw.
Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta? Takwartak ti may gatang iti Burias. Wen nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing? Wen kaday. Siyak ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, tag desisyon iti niya manamaramid dito'y. Wen nanang. At damot tin nagatang ni nanang Aburias lakay. Nangalaan na ngay. At da baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo Burias. Mayat no mapadakkel tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali Aburias. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasalta. Anya, Aw, ngaming kwarta. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatam ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahoan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kaya at Miriam. Ha? Sika ati rumba nga sumapol iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuwana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, unanang! Nulitak Miriam ha. Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuwana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuwana. Sikat ang trabaho no kaya mo. Anyan. Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamot ten iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti lugar may. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta ko maijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan da nanang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid ijay lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta, damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na tao no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang kagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ayun nanang. Ay, wang gayam. Adda ginatang ko apantalon kan sang adose na abrip mo. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mo. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak. Wen. Woman nanang. Nay, apay ngay ngagmay-may sa kaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wen nanang, busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagarup amamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya, Kaslaobing ti asawak apas-pasurot iti amin nga ibaga ti nana. Saan makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklunum ti lalaki nga agaram ken ka. Amumpay ana imbag ti ugali na. Ay, wen nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami paylaan nagamam mo kin ni Nato. Ngam nakikalay sa ak adagosan kan kuana. Maala,
Saan mo ko maaguraan di asawa manakaw? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na tabarang denggan na ka anak ka. Una nang, ngamjak pa'y agawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At ang amin pagtrabaho, kanawa mo mang pakanan ka dagiti baboy ditoy. Iso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan tinam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, tabi siya ang agpakpakang ka dagiti baboy. Kay, kano kang ingagawid? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Una nang, Agtrabaho nga may tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. un ka no nga rod nanang. Kung di ka madanagan, tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang mutilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, tanay adapay trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, ta masapsapak nga griring. Di mo namnamaan ti sabali at tao, tawan lat ang mukon. Miriam, mo may kamamanganan. Una nang, insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni Nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka nang isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pangtidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siyak nga rutinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batit tiwalik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo, tanay. Duwala ang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan, bakad, rabein. Nay, niya sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko itiswil daw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apahan na. Kinurisi ka, apahan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, no iso ti mangigamit iswil daw. Jak nga minamaw, noan niya akan ka. Asawa nakbawan no gayam. Wano ka aruba lang. Maturok ta kay din, tila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay ka kay din, tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakam mo, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakkan kanya. No sana ga po kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Isuarumbang la syak ti pangtadan na iti kwarta na. Ay, no kastangar sagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastangaw galaym. Nay, apay nga gimimpake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti da ito abalay. Jakon makaanos ditoy. Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. Apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ni nanang mo ti tungtong palam, makaamu ka. Kwa, damagak pa'y kaninanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksi ka. Kas kalawbeng. Ay, Miriam, di ka pumanaw, Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko.
Bayama pumanaw no kas ti kayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, umay ka dito. Una nang. Manon nga aldaw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa'y ki asawam. Jakun namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ni natong mat ngamin nanang. Di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang ang paiso tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ko, tay nakalaan tay pagbayad ka. Wala nang, umayan! Miriam, asawak. Nato? Ang gawid ta ko may gibalayay. Ngamin na atake ni nanang. Saan na makapag makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Dak ka ba ilan sina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laeng agid-ida kakitdig. Makaturturog ak nga rod nanang. Apay, napnapanan nyo ngamin idirabi itinubyam. Kunak mo't alikli ka munday di alalakay. Kunak mo't asinaamaw, ngam natangkan ti ulaw. Ay ayatak ni Jerry nanang. Ay, ayatan, Kasi a klase ti lalakay ti ayatam, artang. Nanang. Ha! Madamag ko pa'y nga agkuyog kayaw. Dakas ka kanyak, Ella. Diyak kayatan amakita ti panagrup-rupa da yanubyawm. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anobyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpungpong tutunak da ya babae. Ha? Awanon, ison ti mangidandanon iti bagina ijay balay ti lalaki. Kasano, kat paritan nyo mat ngamin asumarungkar tinobyo na dito'y balay nanang. Wen tajak kayak da ya lalaki aparay ti kapsat mo. Anyamat da ya ngay. Menalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ijay istaur. Kat, anya nga rod ti mabaling nyo ngay, no iso ti ay ayatin na nanang. Ay, basta ya kayak. Anya ngay ti masakbayan iti da ya lalaki. Ha? Kayo nakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Jak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kajemet anak mo ti mangidandanon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabaling ko ngay. Ha? May sakamot lang do. Iso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita daken ka. Yun ka na ya. Gagagay na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Romwar ka man dita! Mangibabain ka babae! Unay kayo matan nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito'y. Agawitan, oray agbakbakit kan abalasang, no day tamot la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iswadyak mabali na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan, Ella. Di ka la nagpampanunot matan, anak ka. Inay-aywanan ka idisikog ka. Aging ga idimpas ngay ka. Ganiti pa nagdakkel mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaam. Ayun na yun ay anak ka. Pasensya kayo nanang na may ayatak ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawaan. Ay, balayan.
Dagit ubing ti masurot. Wala! Ngampadam nga artak, jay anak mo apakyasawan, ti anak ka. Kasanulangan ti anak ko, kantag balin nga po ko, no artak mo ti anak mo. Ang balbaliw to ti anak ko. Ilton mga sawan na balay. Nanang! Masakit tinakam ti inam. Ela. Pasensyaan nyo lang kumanti pa nagsasaw ti inak, tatang. Alala. Bye-bye, mo. Agaw kayo kitin rin eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawon adi kay matagtagare. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, kapsutak amang pampanunaw iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo at iti hustaw. Ngamapay adi na pinili tinakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajiray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kapsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laeng Adumot ti amamok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nang asawa, nagbalbaliw. Ha! Patpatsam. Talaga akit di apulida Kat oray mo't ngamin jay amada. Artek. Napuklan nga artek. Nanang, Iso asi ka Josay. Kitaam ti pakirelasyonam. Ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na. Tay nagagag. Tay responsablay. Tay narispitaw. Day tay man nakimisa. Day tay saan anaimaw. Nadungaw. Managtulaw. Naulimag. Kan aminan akinasaya ti may sa tao. ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta klase ti lalaki nanang. Adapay nga takas na abaro itan. Adda. Apay katawanan ngay. No kayat mo. Siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay. Nagagat pa'y. Jak kayat nanang. Ay na. Oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho. Mabalin tanagagat day jay. Apay. Gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam tagwapaw no nabisyo mat. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamot amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamot dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lang makias-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na. Takabagis ko kat ngarod iti bunyag. Manang, sikat ti maid of honor mi Tanimanong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na, manang. Makaamu ka nga rod. Ay, kaya't kunti agpud no kininanang. Ngamabuta nga. Pagbutngam ko awan mo't lat maramidan na no bilang. Unangam ang mga no ma-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ella. Unangam, maawatan ng tumot laeng. Into nagbaybayag, manang. Ato'y tinatkudak inangal daw. Ela. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pala ti kasartang nagbartag ka manan. Sa anak anabartak bagat. Nakainumak lang. Amok matiraramedag. Sigamat. Alalaing kagsukat nga roden tamangan kan. Nabsukak pa'y bagat. Ala, kaya't kundi maturog. Ala, idulin mo day ta agwarta. May mga orasyon, nana. O may kuman ito to'y mangga ken santol nga impalang ni Josie. Ha? Day, apay, aglaklako ka iti mangga ken santol lino.
Sana na. Mulamid na ito. Itid ko kini Jose. Imawag namin itay kat nagpala. Anya, Madi ka no te bagbagi na. Iso nga inyag kon dito Nana. sige, idi sumlata ditan, taitad ko no madamdama. Nana, mabaling ka di. Sakti bangtid kin ko na. Ay saanan, taday jay silid na. Agid idda, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, Nana. Ay saan? Nabartag ka? Sumra ka iti silid ti anak ka? Ay agawid ka kitday. Nagpapadaan yung nga agama ti artok. Saan mo, Nana? Agas lang, di bambanog? Sige, agawid kanlin. Sige nga rod, Nana. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito, Ta, makapangpangan ka noonay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya, nasakit ti ulaw, agbara ka. Saan nanang? Ngam, maditirusok ko. Kan maulawak. Anya, apay ngay nga ta. Sorry nanang. Ngam, masikugak. Anya, masikaug. Adaya nubiyaw. Adda nanang. Nabayagan nga adda nagkinaawatan mi. Inlimod mi lang ang ti relasyon mi. Asinaw tinubiyaw. Di dak ko maungungtan nanang Asino tinubiyaw kunak. Nilino nanang. Anya, nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw. Wala nang. Iso ti ama to'y ininawag. Ay na, unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kapsat mo. Tinulad mo pa'y laang mat. Oray kumano saan na kapsat ti tinutupam. Awan mat dakas na, tabarumat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kapsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino, nga uray artak nanang. Natulagan ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasaan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga asanak ka naragsak. Siyak siguron ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matikas gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabartek da. Sandang agkabel. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Pampanunutek pa'y kit din. No anya launay tinagbasulan mi nga ikarkaro mi ita. Tapayakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit adagiti isaw-sawang mo abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumay. Sige, patuluyan min labalayan. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, balayan. Balayan. Agsala taman. Unay kamutin abalayan. Mangipapain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar ti anak mo. Nabartek ka manan. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakabisuot ka napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka maturugan, tapos mausawan ka. Imbes nga asikasum dagiti bisita, nagbartek ka mo. Anya klasim nga ama. Oh, naikitini abalayan nila ya. Umay ka kita agsalat ha. Pagan ano ka kuma?
Di oray awawan. Umay ka, King. Ay, ibatanak din ako doon. Mangibabain ka. Umay ka, King. Ang salat sa karumabalayan. Ay, awa mo, dagis na kayo. Umay ka, balay. Umay ka, umay ka. Good morning, Abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi jay kasaran. Ah, Amok na iti inararamid ko, Abalayan. Iso na lahang ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry, Abalayan ha. Pasensyakan. ay, mala. Umunag ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na Kabalayan. Agmay-may sakan sa dito ibalay nyo, Abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Huwag nga, Rod. Kastamit nga na talaga, Abalayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbaga amat nga ro dagi jay anak mo Sardengan dan ti panagbarbartek da. Tapno saan nakakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang apag danaga, Mabalayan. Ngamin, oray mamartag dagiti anak ko. Responsable na may nga sawa. Ay na, di mon ikalintegan dagiti nga anak mo. Kasano pumintas ti biyag da, no di da agbalbalew. Agbalinsamot akalbaryo ti biyag dagiti anak ko iti sidong da. Ay, saan na Balayan? Ipanamnamak day taking ka. Ha? Si kamot gayam Abalayan, sumnot ka. Ay, saan na Balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko lato'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ha? Ay kat agyaman Abalayan. Ay, sige nga rin na Balayan, ha? Mapanak ka. Apay nga taakas jay ni Abalayan lando kanyak. Idi manen na minsan akalman, inikanak iti ice cream. Palaman kan tinapay, sa ita, suman manan. Ay, agayat nga ta kanyak. Ay, apay nga'y akas tao'y. Uray saksamot din kat agayat kan ko ana. Apayan nga'y akas tao'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanya. Kat aklunak may. Linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang ko nga arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek metlang. Ay, kasano day tuyan ngay. Agam, awan mo't dakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat kumusta kayo ni iti sidong dagiti asawa yaw anak ka. Mayat, nanang. Uri kas di nga artak dagiti asawa may. Nasingput dalata ka na kami, nanang. Una nang, nabartek daman kan saan, nasingput dalatang agpadpada. Kasta aya, ay kit nasaya at nga ron no kasta. Ala, paspasin siya ang dakaon, gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko mata maawatan dak anak ka. Ala, lipatan yung dayjay. Maawatan da kayo. Addaman damag kada kayo anak ka. Nubilang adagaram kanyak. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay, nanang. Ang asino ay at agar-aram kada kayo. Saan pa'y matkit di anagaram? Ngam amangan no iti mabiit. Armon nakday jayon. Ay, kayat mi Tapno dakad kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala. Sapay nagbadoy to'y purmak. Ha? Anyan di ko na yun, nanang.
Ay, ikwa. Ay, awan anak ko. Ila, Lucy. Ada ka doon kasi mangpait. Nay, abalayan. Ada ka magayam. Ha? Sinong ay takadwam? Landa. Tiagbalin ama ikadwa nga inadagiti anak ko, abalayan. Ni Raima. Anya? Agawid ako nila. Jose, bagbagaan nyo dagiti asawa yo. Ibagayo, tagbalbaliwdan. Ijandan ti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartek da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbaliw. Ni, apa yan nanang? Nakasingsingpot kay laytay. Kandi mangan kayo pa diti balay. Agsasango tayo kadatatang kan tinobya na. Ha? Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan nanang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan lando. Ngamen. Iso at tinulad mo't dagiti anak na nga asawa yu mo't itan. Ha? Sige, mapanakaon. Agawid akaon.